ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯕꯤꯂꯤꯌꯅꯤꯌꯔꯏꯂꯣꯟ ꯃꯥꯛꯁꯅ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯇꯅꯦꯜ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯌꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯇꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯏꯕ ꯕꯤꯂꯤꯌꯅꯤꯌꯔ Elon ꯃꯥꯛꯁꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ PR ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ Elon ꯃꯥꯛꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯤꯟꯊꯕꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯕꯁꯨ Elon ꯃꯥꯛꯁ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯇꯤꯝꯅ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯇꯅꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ Lycypriya ꯀꯪꯉꯨꯖꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯣꯁꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ Elon ꯃꯥꯛꯁꯀ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯖꯔꯤ Ccpur to Mizoram tannel hutpegi waridu fake news ni mayamna thajabiginu haiba Lycypriya kanguzamna phongdorakli makha chatharakpo ina Isel Express tagi topa maruiba paw khrana lainga ki thabak tawbasingna paiba CM HD card surrender tawraktrabadi akan me action lakhutkadawri se minister gi haksal gi tengbang CM HD aran mamong pairamba kaya state nodal cell CM HD na thingnari lainga ki thabak tawba amadi makhoi gi imung manung sing amadi pension fanglaba miyoi kya CM HD card paiba yaure lairabi imung nataba CM HD gi criteria gi wangmada leiba miyoi kya su hairiba card asi paiba thingnari adugumba miyoi sing aduna card adu lana sejunabagi khudam leire lainga ki thabak tawba miyoi sing na pairiba CM HD card sing adu December 13 ga matoi phawgi manungda surrender taroknaba Health Services ki director Case Ccpur na thadorakpa sirol amana phongdorakli hairiba matam asi phawbada surrender tawraktrabadi akan me action laukhalagani haina su phongdorakli makha chatharakpo oina to papawman irangna sogalaba Manipur special package oina lupa crore sani ga mapan ga point nifu ga manga pikre ministry irangna sogalaba Manipur samga sagatpagi thabak paikhanabigi damak special package oina lupa crore 209.45 pikre haina ngasi Rajya Sabha da aiba pakhum oina agriculture minister na phongdokre Manipur me ahumnigi haurakhiba irang asina maram oiraga lanthum kya mang takre aduga miyoi kya gi punsi mangkhre loinana miyoi lising kunthra henbana lanjena duna lairi kangluk irang asina maram oiraga agriculture sector da sauna akaiba thokhanbaga loinana lawpham hectare lising manga ga samaga kunga tret lawpan ba yakhide Madugidamakta Union Home Ministry na lau singugi lamda sothari badu men khanaba madi lau panba yadriba lau mapusingna compensation pinabagidama lupa crore kunthraga nipan ga point humfu Manipur lengakta pikibani senpham madu Home Ministry na special package oina pikiba lupa crore sani ga mapan point nifuga mangagi manungsali lemoriba senpham sing aduna irang asina sokolaba mafam sing samga saganaba amadi laikhidraba masum aso apan nangkraba sing de esgresia amadi layeng sel oina sejunana bani haina Rajya Sabha da ngasi agriculture minister na phongdokhibani Manipur gi irang asina maram oiraga yum lising mariga satreka marf go taruk maina tumna sakre aduga laisang amadi search sahunga marf go taruk mang takre madura natana miyoi samaga marf henbagi punsi mang khrabani miyoi lising khumpu romna maramda lanjena duna lairibani Manipur lengak na phangkiba special package ki senpamadu sejunaduna mafam khrada prefabricated housing saduna matam khragi oina lanjenariba miyoi sing lehanana bohonari adumaina ma relief camp de lairiba miyoi singnadi masagi hanagi yumphamda samgasaduna leiba pamli lalasi karama matamda loigadagi haiba khangma ngamdaba amadi mausagi phibamda hanjinba ngamdana lanjenariba kya masagi mayumda sangma ngamdana lairibani haina pausna makhatana phongdorakli atopa pawamana Laldu Homa Mizoram gi minister oina wasak lokre minister oigada sing amadi portfolio sing laktokre Zoram People's Movement ZPM gi lusing ba amasu Mizoram gi Sarship constituency gi mai paglokhiba Laldu Homa ngasi Raj Bawon complex the governor Haribabu Kambam Patina chief minister oina nabagi damak wasak lokre
laldo homana November 3 pangthokiba mikhal aduda mahaki khwaidigi naknaba Mizo National Front ki je malsawam Zoalabu maithiba piduna Chief Minister gi pham kanma ngamkhibani mikhal aduda laldo homana bot masing lising nipan ga sahung ga taraga mari phangkhibani laldo homa gi ministry da laldo homa yauna miyoi taraga ni thoi legani minister oiragadaba miyoi sing aduna paigadaba portfolio sing lakthokre Chief Minister laldo homa na finance planning Vigilance, General Administrations, Politicals and Cabinet Department, Law and Judicial Department sing paigani. Lema oriba portfolio sing adu Minister oiragadaba miyoi taraga mathoi edu yentokre. Chief Minister oina wasak laukraba laldu homa thabaktagi potharaba matung politics ta sanglakibani. Maki ZPM party edu su sahi marigi mamang khaktada election commission da register tokibani. Atien matamgi manungda maki party gi phibam phagalakpaga loinana singthaningai oiba mongda mai paglaktuna lengak pairakre. Handak pangthokiba mikhal adura sit nifu reiba Mizoram Assembly da ZPM na sit kunga mapan phangduna sauna mai paglakibani Mizo National Friends ki lusingba amasung hanagi Chief Minister Zoram thanga mikhal asita sauna mai thibanangkibani angak pa mo oina Chief Minister oina mikhal thengnabada board ka ba ngamhokidabani madugi matung party ki president phamdigi resign tokhrabani haiden su pawusida sumakhatari amaromdana Political party punamaki delegation team amaga unana basinbiyu haina PM da taksin gadawri Manipura lairiba political party punamaki delegation team amaga unana basinbiyu haina Prime Minister Narendra Modi da sirol amathana naba opposition gi political party taragi mifam ama pangthokpaga loinana warep sulokre Opposition ki political party taragi convener oiriba Khetremiyum Santana Pauksi sida akhanana unabada wapamasi phongdorakibani Mangna makha taradun hai Manipura housing thokliba irang si tha taret henjilakle ngasi phawa BJP gi center amadi state government na woroisan ama puraknaba hotnaba udri Manipura asuk sangna misimina kya thoktuna yummai thaduna lanjena duna relief camp kya da sangjapam lauduna wana leli wato asi solution ba central force lag ama gi mayada tharakhiba ukre ngasi phawa wato asi solution na ba hona bagi mahuta asum yengduna lairi masimak yamna lebak thibani Wato was solution na bahona but opposition ki political party tarana thaudang kaya laudun lakli makatana normancy purakna bahona but sabsaba thaudang adu lauki gani Manipura thokliba irang asigi matangda India ki prime minister na wapamata phongdokta bagi damak mahakpu unana ba party taragi mute sing Delhi da kem taudun lairuba su unaba phanglakide nakala moramda lengak paibadi yauriba MLA MP yauna PM mudi unana Delhi da kem tawkiba dusu PM unadana halakiba lekhrabani opposition party taragi awana taraba singi mating pangduna lakhi Manipur gi governor kyarak han unaduna wari sakhrabani memorandum su kyarak vision khrabani ngasi phawo thabuk oina onthorakpa udri hauju Manipur oiriba sakta masi asum pandhaduna lairagari afaba karimata oigadaba laiti misimina nomu gi henjalakadoribani hanisu paush makhatana phungdorakli Amaromdan accident ahum sire taragani pan sokle Manipur amas Mizoram ga tainaba Ccpur gi Khaukaun village amas Mizoram gi Khaudungsai village ki marakta mi puba tata sumo ma ngarang numidang weram pung taruk rom tabada lokhar on takibedi gi mi hum sire duga mi taragani pan aso apanang kredi Police ki pau matung ina khudong thiba nangkhrawa tata sumo du ki number na MZ029093 ni gari edu aizol gi Ccpur tamna lakpada khudong thiba nangkhibani thaudu odu laikhidraba miyoi sing adudi Ccpur gi lungthun village tagi driver mangboy apokpa lamsilam Ccpur gi muya village tagi Frankie lalam kilamni adu laikhidraba amagi maming matha khangma ngamdri haiden su pausta su phongdorakli amaromdana Namkhaigi khatnaba hengalakpadigi Thailand amadi Myanmar na at task force sangmatre Kanglukku oiba lana tangdulaita handraba amadi Myanmar amadi Thailand gi laingakna lana maram oiduna awaba taraba miyam sing mating pangnabagi damak nauna lan gi awaba nanglaba miyoi singbu hena safona thamnabagi anauba task force ama sangmatre haidi Force asi hena pakthok sakthok na baga loinana atop ads agency sing su sarugya hangani haina Thailand gi foreign ministry na si phongdorakre Thailand gi thadorak pa hor lamada hai sangbalagriba ads task force asina anauba thorang kya tauduna military gi lengak salairiba Myanmar amadi South Asian nation gi tuan ba block singda tangdu laita daba phibam lairiba si hena afaba phibam amada purakpa ngamgani haina asa tawri thorang sina malem gi oiba community singagi marakta su nungsi chaandana leiminabagi panam thamli
ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ 3ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯪ 2019ꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ 2ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ इनफ्लक्स थोलकपदगिनी हाइना ngasi Thailand laingaki maikeदगी फोंगदोरखरे इरामसिगा मरी लेना म्यांमार की माइकेदगी अथुब मतमदा थाईलैंड मखोगी वर्किंग टीम सिंह थादुना हिरमसिगी मतंगना खन्नबा हौरगना हाइदि मसी थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने म्यांमार मखोगी एड्स टास्क फोर्स थरकनबा खनख्रबा मतुंगना फोंगदोरखिबने अहानबा तंककी ओइना सथगदोरिबा थौरांग असि माइ पाकलबदि अतोप एड्स एजेंसी कया बार्टोन तौदुना युमलोनरिबा लेवा असिगी तुंगी एफनबगिदमक मतेंग लौगनी हाइना फोंगदोरखरे ngasi laukiba wareb asi junta appoint toraba foreign minister Thanswe Thagi counterpart Pranpri anina sinagi mekong lankang na pangthokpa mifam amada yanaba kaya purakhraba matungna wareb asi laurakhibani haidi atopa paw amadana naharolgi thaudang phoksi degi Romita mathanda sijabana te phu saibedegi laikidabani JSC थासगी मंगाद सिंगनिगो एबा मी सिदा लेकिद्राबी इम्फाल ईस्ट की खोंगमन जोन 2 दा मयुम पालखिबी कांतो सावल दगी लांपुलापम निंगोल सिजगुरु मयुम ओंबी रोनिबला एलाइस रोमिता मसा मतुमना सिजबनते माकी मापु रोइबा विद्यानंदना तामथिना फु सैदुन हाटपनी हाइना मिसी सिगा मरी लैनना सेमकिबे जेएसी न मराल सिबग लोइनना रोमिता मसा मथन सिजबनी हाइबा वाफम जेएसी अमदि इमुंग मनुंग याब ngamloi हाइना जेएसी की कन्वीनर बी इबोमसाना फोंदोखरे JSC na sinduna ngasi kanto sabal primary school na ngasi misi siga mari lainana miyam goeba mi pham bangthokpaga loinana wakat khongjang sangsinkhre napi samas poidai lei marol apun mamaira paibi tami singmina simba malup ahunggi lusingmu singna saruk yaduna pangthokiba mi pham maduga mari lainana JSC की कन्वीनर इबोम सान हाई लेखिद्रबी रोमिता की मिसिएसी मसा मतोम द सीजबनी हाइबु वाफम याबंगम लोय इबोम सान मखा तारादुन हाई रोमिता न हॉस्पिटल सीदुन लेरंब मतम मा की मसादा फु सैखिपि की दखफम क्या लेरंखि मसिद सिंगनबदगी रोमिता की मनम अनिना पोस्टमार्टम तौबद नुपी मयुंगे मियोय अमा यौहनबिना बहाइजबद याखिति तुंगदा DC दगी अयाब लौरब मतुंगदा पोस्टमार्टम तौबद यौहनखि अदुब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थामगी मतुंगदा पीगनी हाइब वाफम मसि याबंगम लोय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट असि अथुब मतम इमुंग मनुंग पीबीदुना मियार असिद सियनब मियोयसिंग आइन गोयब मतिक साब सेराक फंगनबिउ मियामगी मिफम अदुदा सरुग याखिबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स MSCW की चेयरपर्सन सलाम उल खान हाय लमदम असिगी नुपी अगाना सथबा मियोट मिनैगी थाउथोकसिंग नोमा कांगदना थोकपा लोइनना कमीशन असिदा तोंगान वकत क्या लाकली खुनाय असिदा नुपी बुकनसी हायरबदि असिगुम्बा मियोट मिनैगी थाउथोकसिंग असिदा सियनबा मियोयसिंग अथुबा मतम आइन गोयबा अहकपा सैराक फंगनबा मथौताय कमीशन असिदा मसा मतोम सिजबगी केसिंग लाकपदा नुंगाइतबा फावी वखल सोयब नुपी नतना मसा मतम सिबिगी खोंगथांग असि कैदौनुंगदा लरखलोय ngasi romita की थाउदो असि मतंग सु कमीशन कन थिजिंदुना मरा लेबिसिंग सेराक पिनबो होनागने खुनाय सिदा नुपीदा ओटपगी थावोंग अमा सथरकलिबा असि थिंगनबा अखोय वखल तामिनबा संगे हैनसु सलाम उल्काना फोंदोखि ngasi की खोंगजंग अदुदा सरुग याखिबा इमालुपसिंगना रोबिता की असुम लंगला लंगजन पुथोकना बहोनाबदा मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबा पिखि लोइनना JSC ना संगसिलक खोंगजंग सिंगना मापुंग फाना सगवटकनी हाइखेनसु पाउसिदसु मखातारि मखासा थरक पोइन होयेलन पाउदगी तो पावमना मतम साना चार्ज थगलक्तबदगी पॉपी थाबगी केस त सेनब विलेज सिपनी हाइब मियोय बेल पीखरे पॉपी पाम्बी थाबगी मयुक्ता सासत PS ना ममांगी कुमजा इंग्लिश संगनिगा कुनगनी थोय मसुम सलिब सही सिदा केस अनि लखतुना फारगा जेल थमलखिबा विलेज सिपनी हाइदुना चार्ज तौबा PS असिगी मनुंग सनबा लंजन खुलदगी मोंगनै कम हाउकिप सै निफुगमंग अपुप लेखिद्राबा तंखोजंग हाउकिप की मथक्ता
केस अनीसिगा मरी लेना अपीब मतमदा प्रोसिक्यूशन चार्जशीट थगलक्त्रबा नत्रगा इन्वेस्टिगेशन मपुंग फाना लोइसिनबगी मतम सांगदोकपिनबा एप्लीकेशन सिंग पिखलक्त्रबदी एक्विस असिना डिफॉल्ट बेल फंगबगी राइट लई हाइरदना ngarang हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना मियो इसिदा बेल पिखरे कोर्ट की ऑर्डर मतुंगिना माक पुलुपा लाख अमा अमसुम सिगा मानब लाइंगाक की एम्प्लॉय अमना सिक्योरिटी ओइरगा बेल थादोकपदा अयाबा पिखिबनि अदुमैना माक की केस सिंग सिगी आयोगी ममांग चार्जशीट थगलक्त्रिबा फावबा था खुदिंगी अनिरक एपियर तौगदबनाखि मखा चथरकपोइना पोंगनाफम पाउसीदिगे तिनबा पावमना चाइनागी अनौब लाइना थेंगनाबा ngamnaba वा तनाखरे चाइनादा रेस्पिरेटरी लाइना अमा पाक्तकना संदोकपा हेनगलकपगा मरी लाइनना मणिपुरदा लैरिबा हॉस्पिटलसिंगना सेम सादना लैनबगी मतांगदा ngasi मफम अमा हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर की ऑफिस चेंबरदा पांगथोखरे मिफम अदुरा रिम्स जेनिम्स सुसामपुर मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंह रिम्स जेनिम्स अमसुम सुसामपुर मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स की हेड सिंह सरग्याखि हेल्थ सर्विसेज की एडिशनल डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ की SNO NHM अमसुम IDSP स्टेट यूनिट की ऑफिशियल सिंह सरग्याखि IDSP की SSO ना गवर्नमेंट की थौरंग सिंह मयाम द खंगन खेनसु पाउस द मखाताना फोंदोरकली लोइसलकपोइना संगा एक्सप्रेस की तो पाव मनमु संगजफम लौरब सिंह द मतिंग पांखरे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की खेरोनराम हुइमिन थाना दलिबा दंग रिलीफ कैंप संगजफम लौदुना लैरिबा म्यांमार की चंचलखिबा सिंह द तोंगान तोंगान ऑर्गेनाइजेशन सिंह द मतेंगे पोलम सिंह खुसनखरे उरखुल टाउन द लैबा फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन खोखा यर सेकेंड हैंड एसोसिएशंस इहाउ ग्रुप 35 सुबह असम राइफल्स सोमसाइन रिलीफ कैंप लैरिबा सिंह अदुदा कंबल फिरोल सिंह सापोन टूथपेस्ट टूथब्रश अमसुम सैनिटरी नैपकिन सिंह मतिंग ओइना पिखि खेनोराम हुइमिन थाना लैबा दंग कैपिटल हांगलिबा रिलीफ कैंप अदु मपुंग ओइना राजजमन ट्रेड्स एसोसिएशन अमसुम खेरोनराम डेवलपमेंट कमिटी रामपोइना येंसिंदुना लैबनी हाइना दंग कैपिटल की मपु गिदोन सदंग फोंदोरकली के मधुर नुपी सनिगा हुमफुगा हुमदोय नुपा सनिगा निफुगा तरुग अमसुम अंगांग सामपुना चतरुका मापा लैरि हौखिबा नवेम्बर 19 दा मणिपुर की कमजोंग ताइना लैबा म्यांमार थोखिबा अकीबा फंगलबा इरांगना मरम ओइदुना कमजोंग दा मियोय लिसिंग अमगा चतरुकरोम चंचलखिबनि मियोय सिंग अदु थानन ओंजाया नंगमो जेटी मंतो फाइलेन अमसुम सुखरियर हाइना खंगनबा म्यांमार की खुनसिंगदगिनि सुहाइदि अदु हौसुकुइनदि म्याम पाउस मतांग सलुसिंजरगे मसु म्याम पुना नोबा अपडेट ngami na channel सिनेल सुगी मेकेदगी म्याम इनफॉर्म न मखा ताना थमजरि।